that there are only two genders, male and female. Officially, ክልተ ጀንደር ወድን ጓልን that's all. ሓደ ካብቲ ዛዕበ ብዛዕባ ናይ immigration All illegal entry will immediately be halted. بمليون زغصرو عدون كملسو مينا يزو زلو يكملسو يم يزو زلو سلام كم يتخونو جايز كافي لو ما عند خاب سفر يتحسو تميسنا لنا لو ما عند فيديو لو ما عند رسنا بزعبا ممرات دونالد ترامب أملكيتنا هنا هنري دونالد ترامب مبل 40 شوعتن بريزيدنت أمريكا خوين تمريز له لو ما عندون كلام محلق جبر وعيلو لو مالتي ويكاني كلام أتو بزح تزازات كم زم محلالف العلاقة التميتي خون تزازات أب قدامي تمعلتو أتيو خفر مولو مخانو يتنجير زلو عبيتي عبي لوتي كابنا ديمقراطيك نبرة بزح عبيت لوتات العلاقة التميتي خون بحفشة السوز قالت صومون الله أب كلمة قالت صوم الله مالتي سلزي العلاقة التميتي خون تزازات فيرما تصبيو خمزلو يكا خمز فرميو قاليت زلو سلزي قال خاباتهم تايم مخانهم كنرينا مالتيو قدم لهم معنتي قالوا محلا مقبارون تمالي امونغو حزب ترخيبون قالوا يبون يروحوا مستريور لهم بتويتر تراي 25 مليون 25.1 مليون على تويتر تراي كتاتلون يروم اب سفلاليو قالوت چانلات بيوتيوب كاني اما يتشحاتوني كتاتلون يروم جيكا تلفزيون مالتي سلازي ابزخاني بزحات حدش لو تاتكغبرم زخلون تزاريبون يرو مالتيو اب لو معنتون قالوا محلا كغبروا عيلو مالتي Please raise your right hand and repeat after me. إذا قدامي ناي Vice President محلاي. I, James David Vance, do solemnly swear. I, James David Vance, do solemnly swear. That I will support and defend the Constitution of the United States. That I will support and defend the Constitution of the United States. Against all enemies, foreign and domestic. Against all enemies, foreign and domestic. That I will bear true faith. That I will bear true faith and allegiance to the same. That I take this obligation freely. That I take this obligation freely. Without any mental reservation. Without any mental reservation. And that I will well and faithfully discharge. And that I will well and faithfully discharge. The duties of the office. The duties of the office on which I am about to enter. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. Vice President. Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. The office of President of the United States. And will, to the best of my ability. And will, to the best of my ability. Preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help me God. Congratulations, Mr. President. قال محلهم دس يزبلني أمريكا قال محلا ها America will soon be greater, stronger, and far more exceptional than ever before. To the Black and Hispanic communities, I want to thank you for the tremendous outpouring of love and trust. We set records, and I will not forget it. I've heard your voices in the campaign, and I look forward to working with you. Today is Martin Luther King Day, and his honor, this will be a great honor. Together to make his dream a reality, we will make his dream come true. مارتين لوثر معلتي والنيرو بزا معلت زيا مارتين لوثر كينج بحفشان تسلنتي همون سبانيش نتوم كالا تاي بهالي دمسكن زلو بزا معلت زيا غني حلمنا مارتين لوثر كينج اب قبري خانو علوينا يدبل دلو. We will not forget our country. We will not forget our Constitution, and we will not forget our God. Can't do that. عزام معلت زيا أملاك كندي جزء تلاعيلو حدا خبت دس بلكان مريتش أو ترامب مراسو حدا دس بلكان أجر نحرها ليو عصرت جزء أملاك العيلو سوتر يكون كلهم توم ناتو تاير بهالمالتيو يسكروسوس كندي جزء تلاعيلو مالتي سلزي نمجمرة جزء بمرحلة أمريكا يسكروسوس كتكس من البات ناي كاميلا غير محجين دحريقمو وكاميلا مس ترامب توالى درزنا برات مالتيو أملاك العيلون وناي يسكروسوس سمجيرهم مسمتو أبت ناي مريتش أوان بوتاخم يكونن بوتاخم تكاكيكم اللهم إلى توم نيراس لذي بانس أروجن أملاك زمسجن بريزيدنت ترامب ترخي والله مالتي يسكروسوس كندي جزء تجليسون بالي
أملاخنا ينرسعنا يلو زطاول زلو حاز عبي نجار أملاخنا ينرسعنا. I will declare a national emergency at our southern border. هذا خبت زعبي بزعبانا immigration immigration ترامب خبت لو تزجبرو بزعبا immigration وبزعبا سدتنيات يسلزي تقدماي زجبرو أبناي border زلو شجرات مخاني يزجل زلو. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. ብዙሓት ስደተኛት ዘይሕጋውያን ስደተኛት ዘይሕጊ ዝኣተዉ ስደተኛት በሚልዮን ዝቁፀሩ ዓዶም ክመልሶም ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ወይ ክምለሱ እዮም እዩ ዝብል ዘሎ Spending and escalating energy prices, and that is why today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill. America will be a manufacturing nation once again. And we have something that no other manufacturing nation will ever have, the largest amount of oil and gas of any country on earth, and we are going to use it. We will bring ነዳዲ ኣብ ኣሜሪካ ብዙሕ ከም ዘሎ ግን ከም ዘይትጥቀመሉ ከምዚ ዓይነት ፅንፅዋያት ወይ ከምዚ ዓይነት ዕላላት ሰሚዕኩም ትፈልጡ ትኾኑ ኢኹም ስለዚ I think ናይ ብሓቂ መስለኒ ምክንያቱ ስቲል ክሳብ ዝሕጂ እዋን ነዳዲ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣሜሪካ ትእቱ ፀኒሓ እዚ ግን ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ነዳዲ ክጥቀሙሉ ምዃኑ እዮም ትራምፕ ዝዛረብ ዘሎ prices down, fill our strategic reserves up again right to the top, and export American energy all over the world. Overhaul of our trade system to protect American workers and families. Instead of taxing our citizens to enrich other countries, we will tariff and tax foreign countries to enrich our citizens. ዝኻ ሓደ ካብተን ህዝቢ ኣሜሪካ ዝሕጉስ እዩ ማለት እዩ ብዛዕባ ቀረፅ ዝምልከት እዩ ቀረፅ ካብ ንህዝብና ንኽፍል ነቶም ፎሬንስ ወይ ብደገ ዝመፅእ ንብረት ማለት እዩ ንዕኡ ታክስ ክንስኸሉ ኢና ዝብል ዘሎ ከም ዝሓለፈ ምስ ካናዳ ዘሰሓሕቦም ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ብደገ ዝኣቱ ንብረት ወይ ብደገ ዝመፅእ ንብረት እሱ ታክስ ወሲኾም ወይ ነቱ ብደገ ዝሰርሕ ሰብ ታክስ ወሲኾም ነቲ ውሽጢ ሃገር ደሎ ታክስ ንኽቕንሱ እዩ ዙን ዝዛረቦ ዘሎ ማለት እዩ ሕልፍ ሕልፍ እንዳበልና ኢና ክንሪኦ ብዙሕ እዩ ከምቲ ዝበልኩኹም ልዕሊ 200 ዝኾኑ ትእዛዛት እዩ ኣመሓላሊፉ ወይ ከዓ ክፍርመሎም ምዃኑ ፍታ ናይ ቀዳሚት መዓልቲ ተዛሪቡ ዘሎ ግን ሕልፍ ሕልፍ ኣቢልና ክንሪኦ ኢና It will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. ካልእ ሓደ ካብቲ ዝሕጉስ ናይ ትራምፕ ኸዚ ወድን ጓልን ከም ዘለዎ ክልተ ጀንደር ከም ዘለዎ ብዛዕባ ጀንደር ዝምልከት ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ነዊሕ ዓመታት እውን ዝተቐያየረ ትፈልጥዎ ኢኹም ስለዚ ክልተ ጀንደር ከም ዘለዎ እዩ ዝሕብር ዘሎ ብመንግስቲ ኦፊሻሊ ክልተ ጀንደር ወድን ጓልን ታስወል Our armed forces will be free to focus on their sole mission, defeating America's enemies. ካልእ ብዛዕባ ኩናት ዝምልከት እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝርከቡ ወታደራት ኣሜሪካ ብሓፈሻ ውግእ ኣሜሪካ ተሳተፈ ውግእ ንኽቋረፅ እዩ እዙን ዝፅውዕ ዘሎ ወይ ከዓ ክዓፅዎ ምዃኑ እዩ ክውድእ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ማለት እዩ ወታደራት ኣሜሪካ ኣብ ናቶም ኩነታት ወይ ናይ ሃገሮም ምክልኻል ጥራይ ክሳተፉ ምዃኖም እዩ ዝዛረብ ዘሎ ሓደ ካብቲ ፅቡቕ ነገር እዩ ዝኻ 2017, we will again build the strongest military the world has ever seen. We will measure our success not only by the battles we win, but also by the wars that we end, and perhaps most importantly, the wars we never get into. زعابي ميليتاري أب عالم مفتر بمبالي تبقيشو زعابي ميليتاري بعالم دقيمنا مفترينا السوقن كوينات مخفات زي يكونس كوينات بمعتصو يزو زلو يكاب كوينات بزي مقتاو زعابي ميليتاري ممكن فترينا يزو زلو هذا قد السبب النجاري كوينات كعصو يستفل عليه كوينات نخي جمر زقوز زلو بمهانو أحد كيف زلو زرباي. I'm pleased to say that as of yesterday, one day before I assumed office, the hostages in the Middle East are coming back home to their families. ذهاب زعبا نالوات نا إسرائيل حماس النجيركم والنير يميل الإسرائيل أسراتنا نحدهم كم استقابلوا سلام كم فتروا النجيركمي زغاني قد ما حدا معلتي أب بيصحفات مقطوي زجبر كوي مبالي رجل زلوا مالتي زغا حدا غاب زحقس نجاري
كاميلا هاريس كومون بايدن كتقعلي صنحون ابزياغن تقعلي له even تسيوم. A short time from now, we are going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, and we will restore the name. እዚ ጎልፍ ኦፍ ሜክሲኮ ዝተባሃለ ዝበዝሐ ገማግም ባሕሪ ኣሜሪካ ዝሽፍን እዩ ከም ትሪኦ ዘለኹም ካብ በዚ ኸኒ ሜክሲኮን ኣሜሪካን ዘዳውብ ገማግም ባሕሪ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ኸኒ ጎልፍ ኦፍ ሜክሲኮ ተባሂሉ ይፅዋዕ። እዚ ኸ ሽሙ ቀይሮለ እየ ድብል ዘሎ ጎልፍ ኦፍ ኣሜሪካ ክብሎ እየ ዝብል ዘሎ እዚ ትሪኦ ዘለኹም መብዛሕትኡ ምስ ኣልባንያ፣ ሚሲሲፒ፣ ጆርጂያ፣ ፍሎሪዳ እውን ኣሎ በዚ። ስለዚ ምስ ኩሉ ዝራኸብ እዩ ማለት እዩ እዚ ገማግም ባሕሪ። ስለዚህ ጎልፍ ኦፍ ሜክሲኮ ተባሂሉ ግን ጽዋዕ ነይሩ። እዚ ኻኒ ሽሙ ቀይሩ የጎልፍ ኦፍ አሜሪካ ይዝብ ዘሎ historic political comeback. But as you see today, here I am, the American people have spoken. ኣብዛ ብዛዕባ ነብሱ ዝዛረብ ዘሎ ታሪኻዊ ምምላስ ናብ ዋይት ሃውስ ማለት እዩ። ምክንያቱ ትራምፕ ክምለስ ኢሉ ዝግምት ሰብ እውን ኣይነበረን። ምስ ወረደ ቅድመ 4 ዓመት ፈጺሙ ክምለስ ይኽእል ኢሉ ዝሓስብ ሰብ ኣይነበረን። ብዙሕ መሰናኽል እውን ኣጋጢሞ ክምለስ እውን ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ዓብዪ ግሬት ካምባክ ዝበሃል ናይ ትራምፕ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ምምላሱ ብሓፈሻ እውን ኣብዚ ዝዛረብ ኣሎ ወይ ካኒ ንህለኹ እዚ ደጊመ ክረአ ክኢለ ብምባሉ ንዛረብ ኣሎ። ስለዚ ከምዚ ዝኣመሰሉ ብዙሕ ፕሮሚሳት ብሓፈሻ ኣብ ናይ መንግስቲ ምልውዋጥ ክኾን ይኽእል እዩ። ኣብ ብዙሕ ምልውዋጥ ልዕሊ 200 ይኾኑ ፌርማታት እትው ኢሉ ብታ ቀዳሚት መዓልቲ ክፍርም ምዃኑ እዩ ተዛሪቡ ዘሎ ማለት እዩ። ቃለ ማሕላ ናይ ፕረዚደንት ትራምፕ እዚ መስል ነይሩ። ብጀካዚ እውን ብዛዕባ ቲክቶክ ዝምልከት እውን ቲክቶክ ኣብ ዝሓለፈ ውሕዳት መዓልትታት ንዛረበሉ ነርና። ቲክቶክ ክዕፀ እዩ ተባሂልና ንዛረበሉ ነርና። ብትራምፕ ድኾነ ለውጢ ከም ዝህሉ ፍሉጥ ነይሩ። ግን መዓልትታት ከም ዝወስድ ልዕሊ 3 ወርሒ እሱ ኣትዩ ደን ይመለስ ዝብል ከም ብሓድሽ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ድዩ ብሓፈሻ 3 ወርሒ ከም ዘድልዮ ክሳብ ሽዑ ግን ተዓፅዩ ከም ዝፀንሕ እውን ተገሚቱ ነይሩ ማለት እዩ። እንተኾነ ግን 24 ሰዓት ኣይፀንሐና ውሽጢ 12 ሰዓት እዩ ቲክቶክ ተዓፅዩ ደና ውሽጢ 12 ሰዓት ካኒ ተኸፊቱ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ዓይነት ስምዕም ገይሮም ቲክቶክ ክመልስዎ ክኢሎም ዳታቤዝ ተሸይጡ ድዩ ናብ ኣሜሪካ ዝብል ነገር እሱ ክሳብ ዝሕጂ እዋን ዝተገልፀ የለን ግን ተኸፊቱ ኣሎ ማለት እዩ ቲክቶክ። ስለዚ ብዛዕባ ቲክቶክ ዝምልከት ምዕፃው ዝምልከት ኣብዚ ኣብቂዕ ኣሎ ማለት እዩ። ትራምፕ ኻኒ ከም ብሓድሽ ድሕሪ 4 ዓመት መበል 47 ፕረዚደንት ኣሜሪካ ኮይኑ መፂሎ ማለት እዩ። ሰዝጋስ ናይ ሎማ ዓንቲ ቪድዮ ዝመስል ነይሩ ብዛዕባ ትራምፕ ዝምልከት እዩ። ኣብ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ብዓለም ደረጃ ከምፅኦ ዝኽእል ለውጢ ግምትኩም ኣብ ኮመንት ፀሓፉ። ናተይ ግምት ኩናት ኣይክህሉን እዩ ናተይ ግምት ኩናት ኣይክህሉን እዩ ዝብል እየ። ምክንያቱ ብሰበብ ኣሜሪካ ዝኽፈት ብዙሕ ኩናት ስለ ዘሎ ስለዚ ኩናት ኣይክፈትኒ ወይ ከዓ ኩናት ኣይክህሉን እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ ብውሽጢ ዝቕፅል 4 ዓመት ማለት እዩ። ሰዝጋስ ናይ ሎማ ዓንቲ ቪድዮ ዝመስል ነይሩ። ክሳብ ኔክስት ምድብ ንረኸብ ሰላም።